Horas subat tahaganupan Bapak Inang sunai age hasoman nama poso na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Shalom. Jumpa usai hita bani panorangon tene ay manalaho manangar hata ni Tuhan. Pangarapan nami na siyam haganupan ibagas na sehat-sehat guk malas niuhur isertai Tuhan das subani sadari on. Amen. Ya di artene Bapak Inang sunai age hasoman paima icalo hita hata ni Tuhan asimar tonggo lebih hita. Ale Bapa namin ay goriatas, roh doha namin hulubimu Tuhan. Nalaho manangar hatamuin ale Tuhan. Pargogohi hamahan nami, asa ibotohan nami hatamuin Tuhan nagabigogoh, laho mandalan bani haganupan ari nami. Sogop martondi mo na pasing Tuhan bani paruhuran nami, asitongon iarusihan nami hatamuin. Jana martonggohan nami bamu, marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ya, diar Bapak Inang, hasoman haganupan nagabe ambilan batta bani panorang on ay maibuat tumbani buku Markus. Buku Markus pasal 10 ayat 1 da subani ayat 8. Markus 10 ayat 1 da subani ayat 8. Diar asa ibasahon hanami. Na siyam irik dihuti na siyam ibagas uhur na siyam. Sonon mahatani ne bata. Bindu 10 parseda ni rumah panumbahan. Sanggah luar Jesus hun rumah panumbahan ai, marsahap ma hubani sada humbani susian ai. Guru, tonggor hamma, sonaha dearni batu-batu ai apa rumah-rumah ai. Tapi nini Jesus ma hubani, idida hodo rumah-rumah na bagel ai, seng paturuton age dua batu na patindih na sorosak kononku. Anjaha sangga na hundul ia idolok jetun, totang ni rumah panumbahan ai, pulik ma ia isukun si Petrus, si Jakobus, si Johannes pakon si Andreas. Patuga hamma ben nami, atigan ma masa ai, anjaha aha tandani, pabualahom masa ma haganupan ai. Jadi hatahon Jesus ma hubani si dia, jaga mahanima, ase ulang ipakaho halak hanima. Ay buhay ma halak na roh, marhite goranhu na makatahon, auduin, anjaha buedo nakaho bahenon ni sidia. Anjaha anggo ibogey hanima porang apa barita ni porang, ulang mahanima tarsonggot. Ay maningon masa do ay, tapi seng ay ope ujung ni. Ay marsilawanan ma bangsa-bangsa anjaha harajaon sama harajaon. Masa mahoma lalu marsasanaguri. Sonay homalohe, pamuka ni pangarawon ay ma ay. Si barjay ma hata ni Tuhan, sa halinari husapan na siyam haganupan. Shalom, horas subat haganupan. Jadi Bapak Inang, sonay agi hasoman. Ongga do na siyam trauma bani sada-sada kejadian na ongga ialami na siyam. Mungkin trauma alani kecelakaan, trauma halani madabuh, trauma halani naburitan, bakon naligan, ongga do ialami ham ay haganupan. Jadi Bapak Inang, sangga marsikolah ope au, adong do hasomanhu, ay ma hasoman sakalas tene. Jadi hasoman kuon, trauma do iya anggo manangar sora ni tarompet. Trauma, langsung itutup ni do pinggul ni, tutup ni panangar ni. Jana mabiar do iya tene, mabiar. Anggo i selidiki hanami jana isukun hanami, masih masongoni hobaya. Halani da buru do tene. Jadi hatahon ni mabiar do iya HP ni, manangar suara ni tarompet halani ha. Halani paingat hon humbani hamatean. Nini iya, adong mungkin tah keluarga ni ma ay mate jana sangga na mate ay itangar ni suara tarompet. Jana ay mana idingat-dingat ni. Jana mabiar do iya humbani hamatean tene. Sonaha anggo mulak hamatean ay madurap au. Keluarga ku do mamate sonari au. Sonai mapangahap ni anak buruay hasoman nami ay tene. Ay ma anggo halak na ibagas trauma. Hape Bapak Inang, anggo pardia hita teks taon bani ayat na parlobe adong do sada suku-sukun ni susian ni hubani ise hubani Jesus
Suku-suku ni on ay panorang sidea luar rumah panumbahan ay tene. Biasa do anggo Jesus bani sugot-sugot masuk ma iya rumah panumbahan. Jana mengajar ma iya ijay. Mengajar halak na buwe. Buwe do tumang ni halak humane mangihut konsi. Nalah humanangar pengajaran ni Tuhan Yesus Kristus. Jadi panorang ay do masalose pengajaran ay luar masidea hun rumah panumbahan ay. Roma sada susian ni makatahon. Jesus tonggor ma. Masuk ni tonggor ay ma bangunan ni rumah panumbahan ay. Tonggor hamma sona hadiar ni batu-batu ay apa rumah-rumah ay tene. Jadi ijon ipatuduh susian ni oddo sona ia manonggor ay ma batu-batu ay sona agi rumah ay takjub do iya. Takjub sasitong ni. Jana mungkin bagas pikiran na on manay dokon naguguh tene. On manay dokon rumah nalang terseor honbe. Tapi ahan ini Tuhan Yesus. Idi dah hodo rumah-rumah na begal ay. Jadi ijon Tuhan Yesus lang ilawan ni konsep ni susian ay tene. Iha tahun ni do begal. Iha tahun Tuhan Yesus. Setuju do Tuhan Yesus ahan ni tahun ni susian ni ay. Tapi hata selanjutnya seng paturut ton age dua batu na patindih na soro sak kononku. Nah, ijon ma muncul tene ingatan kembali tentang apa yang pernah dahulu. Maksud nih Bapak Inang. Anggo ingat na siam, rumah panumbahan on, ay ma rumah na sangap. Anggo si dia makatahon, ia on ma tanda ni nebata riak pakon hanami. Ijon ma rumah ni nebata nami. On ma rumah nebata na begal. Nalang idapot hon inaguri inegara ni halak tene. Tapi on adong inaguri nami. On adong ihutan nami i Jerusalem. Tanda ni nebata riak pakon hanami. Menjagai hanami. Jana ayo na terjadi memang. Rumah panumbahan. Bani zaman si Musa. Kemah opetene tenda. Gorani tabernakel. Ijay ay ma tanda ni harohan ni nebata. Tanda ni hasadaon ni nebata humbani jolma na doma mardosa. Roh nebata ase tading riak pakon jolma na doma mardosa na doma itadikon nebata sangga panorang ni si Adam. Jadi bangga du si dia tene. Mas duhur ni si dia anggo maadong rumah panumbahan itong katongan ni si dia. Tapi bani sejarah ni. Tapi bani kisah ni. Ongga du hape ni rumah panumbahan ni halak Israel on maseor. Rotong. Ongga do hape rumah panumbahan ni halak Israel on irosak kontene. Bani panorang ahma ay. Ay ma bani panorang Raja Nebukadnezar. Humbani tano Babel. Roh nalahom menaklukon. Paseorhon ay ma Jerusalem pakon harajaon Israel. Harajaon Yehuda tene. Sana ijay takas dosona hasidea. Ujung ni ibuan masidea hu tanoh pembuangan ay tene. Hu tanoh Masir ay tene. Jana 70 tahun dokah ni si dia. Ay ma iperbudak. Ia singhon. Bani tanoh na legan. Bani hutan na legan. Jana on sebuah ingatan bani si dia. Sanggay hatahon Yesus. Rosak konon kunina rumah panumbahan ay. Iha tahun ijay. Idi dah hodo rumah panumbahan na begal ay. Seng paturuton age dua batu na patindih. Na sorosak kononku. Langsung itangar si dia ay. Jadi Bapak Inang, lang pitah sada susian on desani na manangar ay tene. Buih halak na legan. Mungkin bagus si dia, langsung kaget do si dia tene. Tarhijat. Ado maksud ni Tuhan Yesus on. Nalaho hancur do ulangi ay ma Israel on. Langsung trauma do si dia sonaha ujung ni holi si dia ibuang isapak hon hu tanoh Babel. Isi do holi nama rosakon ay ma hutan nami on. Isi do holi nama rosakon ay ma rumah panumbahan on. Langsung muncul do ibagas diri si dia trauma tene. Isema nara kembali iperbudak tene. Anggo hita pe bangsa Indonesia doma ijajah hita tulus atau nga abad. Halak Bulada sonai mani halak Jepang iperbudak do hita. Jana lang sihol uhurta sahalinari hita ijajah si dia. Halnya totu ia uhur ni si dia pak. Hita lang bebas. Kita mau kerjaan pe harus tunduk umbani si dia. Adong na doma i hasil hon umbani Jumata akhirnya iberehu na sida. Gaji ta ipotong.
pakon naligan hasusahan na terjadi. Ipaksa anak-anak. So lagi garama-garama anak buruh ipaksa makorja. Ipaksa ase si dia dapotan gaji tapi ipotong. Hita haganupan rugi tene. Lang sihol uhur ni Israel songonay tene. Lang sihol. Tetapi ay dum may hatahon Jesus. Ay dum maluar umbani pamangan ni Jesus. Jadi sonaha. Bapak inang. Kisaon lang berhenti ijon. Langsung pitah ijon tene. Bani panorang ay ihatahon do. Bani ayat petuluhon. Sanggana hundul ia idolok jetun. Artinya hundul Jesus idolok jetun. Jadi bani ayat na petuluhon on. Konteks ini langbe i rumah panumbahan. Tapi do mamardalan si dia bukit jetun. Jana bukit jetun on lang sepala daw tene. Dohor dohun Jerusalem. Janahan bukit jetun on. Boy do itore Jerusalem. Jana boy do homan itore rumah panembahan. Nagagah perkasa ay tene. Nabagal di dahon ay tene. Tapi isukun opat susyan ni mahumbani Jesus. Suku-sukun ni songonon tene. Patuga hamma ben nami atigan mamasa ay. Anjaha tandani pabualaho masa mahaganupan ay. Jadi isukun si dia do. Penasaran do si dia humbani hatan ni Tuhan Yesus. Jadi yon sa sitong ni sikap na baik doon na iterima susyan ni on tene. Penasaran humbani na hatahon Tuhan Yesus. Ya kira-kira sonon do sebenarnya sa sitong ni hita na persaya on harus do ang godong hatan ni Tuhan Yesus. Iparing bagas kon hita bagas uhur ta jani sukun hita. Do maksud ni on. Jana do maksud ni on bagani diriku sadiri ubani keluargaku. Harus songonay do. Unang pitah manangar ambilan habisay mandoding-doding i gereja i pertonggoan langsung mulag ang gusto na do. Berarti lang tongon hita manangar hatan ni Tuhan tene. Manangar ay harus do iparing bagas sok tene. Lang pitah manangar habis ay ilupahon langsung na tene. Jadi on mana isukun si dia. Tandani atigan terjadi. Dua sukut-sukut tene. Atigan pakon tandani. Tatu boy doon ijawab Tuhan Yesus. Boy. Kapang doon ang goy Tuhan Yesus majawab haganupan suku-sukun ni susyano tene. Tapi Tuhan Yesus langsung ijawab ni songon harosuh ni susyan ay tene. Doon ni Tuhan Yesus menjawab pertanyaan si dia. Ihatawan bani ayat 5. Jaga mahanima. Ase ulang ipakaho halak hanima. Nah, Bapak ina anggo itangar hita on tene. Naisukun atigan. Tandani. Tapi tiba-tiba Yesus makatahon jaga mahanima nina. Lain tahun. Sangga tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian terjadi maon. Tandani ay sonon. Terjadi mohon. Tapi hatana parlobe iha tahun Tuhan Yesus ay jaga mahanima. Jaga mahanima. Kadu maksudnya tene jaga mahanima. Sa sitong ni Bapak inang ni hatahon Tuhan Yesus on ay nalaho mamberehon penguatan humbani susyan ni. Sona agi humbani hita bani panorang tene. Masih sona Bapak inang. Panorang ay na itonggor Tuhan Yesus ay marumah panumbahan ay. Sangga ibukit jetun si dia. Na itonggor Tuhan Yesus ay Jerusalem. Bangunan. Tetapi na sihol ihatahon Tuhan Yesus. Hubani susyan ni ay. Roh doholi penyesat ni natin. Roh penyesat. Waspada mana siam tene. Arti ni Na siam unang terlalu peduli humbani hal-hal na iluar. Biarkan saja rumah panumbahan ay rosakon. Tapi lang ay sipon pentingan tene. Lang ay na perlu ijaga na siam isukun na siam. Mase. Halain na perlu jaga ni siam sedo rumah panumbahan ay. Tapi uhur na siam sana agi haporseon na siam. Rodo huli penyesat na sihol mangago pakahohon tene. Sihol pakahohon hanima. Sihol mapisahkon tene. Memisahkan hubungan antara susyan na pakon Tuhan Yesus. Bani halak na persaya sonay umbani Tuhan Yesus tene. Ondo na harus ihabiari na siyam. Sedo rumah panumbahan ay tene. Rumah panumbahan ay pita batu-batu dasani ay. Pita rumah dasani ay. Na boy ihancurhon. Na boy iremukon. Na boy irosakon. Tapi na ijaga na siyam ay iman haporsayon na siyam. Age rumah panumbahan ay irosakon. Tapi unang holi
hapor sayon ni na siyam irosakon. Rumah panumbahan ay mas simbol tanda harohan ni bata persekutuan hasadaon riya pakon Tuhan. Age haganupan rumah panumbahan ay irosakon tapi hasadaon ni na siyam riya pakon ni bata unang sopat irosakon tene. Panandaon na siyam umbani Tuhan ni bata unang sopat irosakon. Ay do na ingin, ay do na sihol ipadas Tuhan Jesus subata. Jaga mo na siyam. Hal-hal na taridaon, hal-hal na ibang gabanggahon duniaon, gidung-gidung na ibang gahon duniaon, arta mili pa kon naligan, haganupan ay nalaw salpu do haganupan ay. Tetapi nalang salpu sampai sa dokah ni ay mapanandaw na siyam huban ni Tuhan. Ay mahaporsayon na siyam huban ni Tuhan. Ay maholong ni uhur na siyam huban ni Tuhan. Ay tundoy na pasing na ibarehon huban ni hita, tanda ni harohan ni bata ay sandiri. Ay do bait, ay do rumah panumbahan na si sitong ni ay madiri na siyam. Ang gitonggor na siyam do, bangunan-bangunan ay na begal batu-batu ay, ma ay. Pitah na horjahon tangan ni Jol madu ay, buhay batu-batu na lebih begal kecay. Buhay bangunan-bangunan na lebih besar, lebih megah dari semuanya itu. Tetapi dirimu adalah bait Allah. Jangan pernah diruntuhkan oleh penyesat-penyesat. Jadi ondo ne sampai hon Tuhan. Ondo na sihol ihatahon Tuhan ubata. Bapak inang. Jadi naha ban hita haganupan tene. So naha hita menanggapi hatahani Tuhan Yesus on. Asi jaga mah hita. Tanda ni jaga hita aha. Halak na jaga sadar, halak na sadar doa ini. Ibu toh ni situasi na terjadi. Ibu toh ni diri ni sad diri duma sonaha out ini. Duma jaga awak mananglang. Duma hutandai Tuhan mananglang. Duma dohor aw pakon Tuhan mananglang. Dahu ope au. Hutadik kondo Tuhan. 3 jam dosa dari au martonggo bani Tuhan. 3 jam dosa dari au ay mamanangar hatani Tuhan membahasa Bibil. Bapak inang tangar na siyam. Hagenupan penyesat-penyesat ay nalaho pakahohon hita. Nay pergunahon ni aha. Aha nay tangar hita. Sunay humani aha nay tonggorta. Tangar na siyam on. Suku-sukun ni susian ay na parlobi at tigan. Tapi napaduahon, aha tandani. Artina aha na bu itong gormata. Ang gui basa hita ayat on. 3 hali adong do ijon ipatugal pabua mata on ipake. Suku-sukun na parlobi ni susian ay tene. Bani ayat na parlobi ay tonggorma. Na manonggor aha. Mata. Yan ang jawaban ni Tuhan Jesus pi aha. Idi daho rumah-rumah mata. Jana sangga ibu kejetun si dia. Hudul si dia itorina ay ma rumah panumbahan ay. Lihat penglihatan panonggor taon. Jana ondo huli gabi alat ni si pangakoy. Nalaho pakaho hita tene. Ondo huli alat ni asikaho hita. Alani ondo ni sukun ni susian ay, tandani. Artinya aha na buhay tonggor hanami. Jana jawaban ni. Si penyesat-penyesat. Bani ayat papituhon na subani ayat pasiyahon. Ay menaroh do holy na makatahon Tuhan Yesus. Audo Tuhan Yesus. Bani ayat ponomohon mulai iba sa hita. Ay buhay mahalak na roh marhiti goranku. Na makatahon ahuduin anjaha buedo nakaho bahenon ni sidia. Jadi roh doholi ijon bapa inang ay managsubut Mesias palsu, ay nagsubut nabi-nabi palsu. Janah sidia on makorjahon tanda-tanda doon. So naha ase halak na persaya ay kaho. On ba na ipergunahon sidia matani. So naha man pangajaran. Halania ay bapa inang. Ahado na boy ibahin hita si jaga hita tene. Ahado na korjahon hita si jaga hita. Unang mamatataon palibanghon hapor sayon tahu bani Tuhan. Amen. Unang mapanangartaon palibanghon hita bani hapor sayon bani Tuhan. Amen. Bapak inang. Asi jaga hita. Tiro na siyama salah sada jemaat. Na isobut jemaat Berea na itulis bani buku apostel.
lahuan ni apostel tene. Adong di sada jemaat ija sangga Paulus memberitahuan Injil nama diarin, ambilan nama diarin, humbani si dia. Si dia langsung percaya. Artinya si dia langsung percaya, si dia menolak tene. Tapi ne tangar si dia humbani apostel Paulus ai. Iselidiki, ibasani Alkitab. Ibasani. Tongon dolah ne hataon apostel Paulus ai. Jana dop hosi ibasa si dia tongon do hape. Jana percaya si dia lebih begal humbani jemaat-jemaat naligan, huria-huria naligan. Ne beritahon ni si Paulus ai tene. Ayo na harus imiliki kita. Dohor mana siam humbani Bibil na siam. Unang daw na siam humbani Bibil na siam. Ase unang kaho na siam. Dohor mana siam humbani Tuhan. Humbani tonggo na siam. Ase unang kaho. Rumah panumbahan. Ay tempat pengajaran. Jadi harus dohor mana siam humbani on. Na siam sadiri. Si pangaho ay ganupan. Na pakaho hita. Bodo itulah hita anggo duma. Dohor hita humbani on tene. Rumah panumbahan ay mamanumbah Tuhan ne bata. Martonggo humani. Mamuji-muji Tuhan ne bata. Jadi bain ham ay bagas diri ni ham. Adong panumbahan hubani Tuhan. Adong tonggo hubani Tuhan. Ase unang ipakaho kita ganupan. Amen. Bapak Inang. Jadi Bapak Inang sa sitong ni kaya do tumang ni firman Tuhan on. Anggo sangga ijia penulis ni kitab Markus on. Itulis son ni on sedo sembarangan tene. Patona siam, adong dosa sitong ni opat na disebut kitab ambilan nama dia kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi keempat ini lang hagunupan sarupa isini tene. Maksudnya sedo sarupa isini saling melengkapi do memang, tapi masih sampai adong opat. Halania perlu na paduahon. Halani panangar ni ambilan on na parlobe. Itulis surat on na parlobe berbeda-beda. Anggo kitab Markus na domay basa taon. Hubani ise do ambilan on, surat on itujuhon. Ama hubani halak na tading Irom. Halak na tading Irom sangga ijia, sangga panorang itulis kitab on. Huria na adong Irom, ama huria na ibagas hasusakan tene. Halani halani bani panorang ay kaisar memerintahkan. Barang isi na percaya hubani Tuhan Yesus Kristus harus imusnahkon do. Harus imusnahkon. Bahkan anggo adong itori sahalak jolma halak na percaya hubani Tuhan. Isirahkon ni maay hubani penjaga-penjaga, hubani prajurit-prajurit, hubani kaisar. Dapat hadiah doa. Misalnya adong tetanggaku on halak Kristen. Hubot. Jana hula porhon mo on hubani kaisar. Hubani prajurit-prajurit. Dapat hadiah doa. Nabegal. Sida ay huli isirahkon maay ibun. Jana bani panorang iji ya. Anggo mahala Kristen ibagas hasosakon do tene. Anggo mangakon na siyam hubani Tuhan. Marhitehon ni pamangan na siyam, uhur na siyam. Sarupa do ay bunuh diri. Mase. Tani anggo boto si dia na siyam. Ibuan do na siyam hu penjara. Tartutup man na siyam ijay. Adong do humani na salibhon. Adong do humani na ibakar, itutung. Adong do humani na iperhadapkon hu singa. Bani sada stadion na begal ikalilingi jolma itong atongah ni on iben masada pertunjukan apa inang ribuan halak na menonton bani pertunjukan ay ijay maadong halak Kristen na isalipkon na ibakar adong homani na sonah ibahin na si dia bertahan humbani singa ipalua masinga jana singa on holy ayam na lahom menerkam si dia boy do lopas si dia asal hon isang kali si dia ay mahaporsayannya. Tapi halak Rom ipasingatkon ase porsay humbani Tuhan. Tanda-tanda on terjadi. On matanda na siyam ay mahalak na ipili Tuhan ne bata. Kita mungkin lang ongga mengalami na alami halak Rom in on tene. Ijon mahalak Rom manangar on tene. Na perlu sedo ay ma rumah panumbahan ay. Na perlu ay ma iman nami. Hasa daun nami pakon Tuhan Yesus Kristus. Agi rosak konon hon haganupan ay rumah panumbahan ay. Tapi iman nami unang rosak tene. Hasadaw nami pokon Tuhan unang rosak. Agi hal-hal na luar mengancam hanami kaisar sekalipun sihol membunuh hanami. Tapi iman haporseona nami unang malari huban nami tene. Ay mana irasahon si dia. Sangga si dia manangar surat on tene, surat Markus on tene. Ibere Tuhan si dia haguguhun.
Jaga mahanami. Jaga mahanami. Asi unang pangahu-pangahu ay. Termasuk may kahisar. Nalahop. Manadikon hanami humbani persadaan humbani Kristus. Lang solo hanami ay tene. Itolak hanami doa bagas Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Inang. Sana age hita. Mungkin hita pe gatido. Hal na mungkin mau biar hita humbani badi panorang on. Sonaha hita doma bui tumang ni hal-hal na padahkon hita humbani hasadaon pakon Tuhan. Padahkon hita humbani mabasa Bibel. Padahkon hita humbani martongko. Bui tumang ni termasuk handphone, menonton YouTube na terlalu tidak penting, menonton berita-berita yang tidak terlalu penting. Bahak do na penting. Tapi ibu to na siam do homani adong do na kurang penting. Tadi kon na siam ay. Unang ay gabe membahin na siam dahum bani Tuhan. Amin. Jadi Bapak Inang, waspada kita. Kita tidak usah khawatir sebenarnya. Karena kita bukan mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Pesan bagi kita, biarlah runtuh batu-batu dan kemegahan rumah bait Allah, tetapi haporseonku seng anjay runtuh, seng anjay rosak. Yesus seng manoribe lagi tonggor ni be ay ma Jerusalem ay bait suci ay na tonggor ni na Siam, na tonggor ni hita. Seng peduli Tuhan Yesus di rumah penyembahan ni Jerusalem ay doma hancur ay. Na peduli Tuhan Yesus ay mahita unang sampai hancur. Amin. Amin. Jadi si barjom madas ni hata ni Tuhan martonggo hita. Dia itu pa Tuhan. Hata mo indo masugok ban nami dumadas Tuhan. Painamon gabi hagogohon ban nami Tuhan asihan nami tetap marhaporsayon Tuhan. AGP buhay tuwang ni si pangagaw Tuhan nalaho mangagaw haporsyon na nami. Tapi bagas goran ni Tuhan Yesus Kristus sing anjay mago hanami Tuhan. Sing anjay kaho hanami Tuhan. Hal ni Tuhan Yesus Kristus patandahon diri nuban nami. Pabuhan nami ay majolma pilihan ni Tuhan na batado. Jaga mahanami Tuhan. Porsayado hanami ibagas ham tong-tong do dapotan haguguhon nami. Pasu-pasu hamba kuriamu Tuhan. Jahan na manangar hatamuan Tuhan. Asi unang tading si dia Tuhan. Asi unang mago si dia. Bagas goran na Yesus Kristus martonggo na mo. Amen. Amin Bapak Inang. Dia tetu pa tahunan nami ubani na siyam hagenupan. Jana mudah-mudahan na siyam ipasu-pasu Tuhan di bata. Sampai bertemu bani minggu berikut ini. Shalom. Horas.